عالية أجرت العناصر الوطنية حصتها التدريبية الثانية، وعكس الحصة الأولى رفع الطاقم الفني من وتيرة العمل بالتركيز على الجانبين البدني والتقني خاصة. Tu l'as vu, on a très bien travaillé aujourd'hui, ça fait du bien à tout le monde pour alterner entre récupération et travail intensif. Donc, alhamdoulilah, on se prépare tout doucement dans notre coin, où, Inch'Allah, tout doucement, on va se préparer pour être prêt pour nos objectifs, Inch'Allah. Ouais, c'est une séance physique. On a travaillé dur et puis donc on se prépare pour le match très sérieusement. لاعبو نادي ليتشي الإيطالي جمال مصباح الذي تغيب عن الحصة الصباحية داخل القاعة لم يشارك زملائه في الحصة، لكنه خضع لعمل استرخاء رفقة المحضر البدني لإزالة التعب. Écoutez, voilà, je suis arrivé hier et j'étais un peu fatigué, donc ce matin le coach m'a laissé me reposer. Et voilà, après une saison pleine comme ça, avec un maintien avec Lecce, maintenant Inch'Allah on est ici en stage avec les frères de l'Algérie. Et Inch'Allah on va bien préparer ce match ici en Espagne pour être en forme, pour aller pourquoi pas gagner au Maroc. حتى الثنائي لمين زماموش وعز الدين دوخة يواصلان التحضير بقوة وجدية وفق برنامج خاص سطره الثنائي كاوا بالحجي. مهندس الفوز في مباراة الذهاب حسن يبدا الذي التحق سهرة أمس شارك في حصة صباحية داخل القاعة، وكله عزم على التحضير الجيد من أجل تكرار السيناريو عنابة بمراكش. J'espère, on va travailler, on a encore 2 semaines devant nous. On va essayer de préparer ce match au mieux et j'espère qu'on sera prêt le 4 juin. مع اقتراب اكتمال تعداد الخضر يواصل المدرب الوطني في الرفع من وتيرة العمل قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من التربص. الحصة التدريبية الثانية للعناصر الوطنية على الميدان جرت تحت درجة حرارة عالية عكس الحصة الأولى، وعرفت حضور كل العناصر الوطنية بما فيها جمال مصباح الذي خضع لعمل خاص بسبب التعب. بلال بنار من مكان تربص المنتخب الوطني جنوب إسبانيا.